Siku lina Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anampatsa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu katundu kuti amulondere. Mutsiku lina wakubada abwera ku nyumba ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ndipo adafuna kuba katundu uja. Koma Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anamugwira wakuba uja. Ndipo iye Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anafuna kumutengera wakuba uja ku nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Koma wakubayo adamuuza iye kuti sadzabaso. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu atavaize anamutaya wakuba uja. Mama wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama adamufusa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu za wakuba uja. Ndipo Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anamuuza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuti anamukhululukira ndipo anamusiya. Ndiwabodza abweraso Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama adatero. Ndipo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama adamusilaso Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu katundu uja. Mama wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anamfusanso Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu za wakuba uja. Ndipo Abu Huraira adamuuza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuti wakuba uja anabweraso monga momwe iye ananenera. Apa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anamuuza Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kuti wakubayo abweranso ndikutiso anali wabodza kwambiri. Usiku umene wa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anamudikira wakuba uja. Wakubayo adabweranso kudzaba katundu uja. Koma Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu adamugwira ndipo sadamutaye. Kenaka wakuba uja adamuuza Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kuti atawerenga mawu ena katundu wake atatetezedwa ndipo shaitani sangamuyandikire kapena kumpatsa vuto. Kenaka wakuba uja anamuuza Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kuti awerenge ayatul kursi. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu atawerenga ayatul kursi adakhala wotetezedwa. Mama wake Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu adamufotokozera Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama zomwe zidachitika zija. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anamuuza Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kuti wakubayo wanena zoona kuti kuwerenga ayatul kursi kumateteza munthu ndi chuma chake. Koma wakubayo anali wabodza. Kenaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama adamuuza Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kuti wakuba yemwe anakhala kubwera m'masiku atatu aja anali shaitani.